Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Syiralun yang bahagia betul. Astagfirullahaladzim. Gak yang ingat kau Imran Pathe? Hah? Gak meranggung di meran mata teruk lagu. Hah? Banyak tupeh ule saraf kaise male jika hana maleli bangga alom nyamban ka binatang panglima haji yang panglima binatang nyamban ka sesat tapi na yang membela bahkan na tengku yang bela bele terpegah timuran ase bele terpegah timuran ase dua timurannya jika bangke je awak baju bangke Saya minta viral sebut nana busi mitodo ku pembela ulama. Yang kaduh ka kenyataan panglima haji tapi mantong dia anu bajing yang dipetun Sim Zakir Manaf. Bahkan anu bajing lain, tahu anu bajing bah nyolon pegah anu bajing. Anu bajing tengku anu bajing yang bila Sim Zakir Manaf. Yang tengku anu bajing tu. Wah, kon Bandung bangsa Aceh, tengku anu bajing Bandung yang bila Zakir Manaf. Yang tengku bajing, tengku haram jadah, ia boh bui. Yang bangka sesat mentong na ante Yahudi yang petun. Bahkan timuran anu bajing yang kiban dibila Zakir Manaf. Hana berdasarkan hana hak dijak pelih suara Lesim Zakir Manaf ke aparat pembawa wahyu. Hana hak kaduhkah kenyataan yang banka menzalimi atih bangsa? Kibanka hancur generasi Aceh. Hana sohiroli, hana tengku yang bedok, hana tengku yang bisuara. Pakon hoka dengku dum. Baik jemot hat bak mita sedekah lampap ma ke menyona ka anu yatim fakir miskin upload lampap ma ke bak media. Laki sumbangan seolah-olah pembantu awak bantu fakir miskin padahal mandung ia kayat musang anu bajing perute mekat nan urung gasin fakir miskin na tengku yang maharam jadah cit yang mekat nan anak yatim pu mita sumbangan cit perute tengku hibli hidung utak proposal kana peng dana dayah kana setiap tahun tengku pat kagak pakai utak, pat kagak pakai akhlak tengku ka jinodum. Nyan bangka sesat panglima haram jadah kafe dalam PA tapi hana so pesyadat, hana so bersuara mesti ropi. Petengku nyan bangka hancur nang Aceh lampap ma ke mantong ka sengap, mantong ka biarkan hana yang mesti ropi yang bersuara. Apa yang hana terjadi di muka bumi Aceh urung poh tengku khatibna urung reloh semajidna di mu'ah ateh semajid pi nasyid yang pehancur yang pegaduh stiker lambang keislaman pi najid yang pegah jihad pi najid jihad ke Prabowo wajib jihad ke Prabowo na takbir lom Allahu Akbar jihad ke Prabowo na banan Allah lom yang ban ka tengku munafik menanci jinoton 2020 nyo tanggal 15 ban borosa Agustus nyo kasalah dipegah balong Sim Zakir Manaf tapi hana pih musiro tengku ataupun ulama maupun umara ataupun rakyat yang mencekam hana musiro pih yang tekam yang bangka dicekam mati hurun drone hai bangsa mulia tapi hurun drone pantong hana sadar pajan sadar hurun drone kali membelah ton ka dikurusan bangsa umat Islam yang ada di Aceh 15 ton ka dipahancur generasi Aceh 15 ton ka dicipai bangsa Aceh liawak partai PA maupun partai PNA bahkan partai-partai lain tapi urun-urun hana sadar hana pakai utak hana gunakan pikiran hoka pikiran hana leutak apa urun-urun itu yang banka dipahancur akidah bangsa Aceh yang banka diperusak keislaman di Nangro Aceh tapi urun-urun nu berdiam diri Ban Bandung nu berdiam diri gaduh pegah dro aswaja yang purte tengku haram jadah yang purte ulama yang diangke lem Zakir Manaf yang tengku hidi duma kon mesti dro ulama api
Yang tengku ulama-ulama yang mendampingi Zakir Manaf yang hiblis kon ulama. Bahpi dipegah oleh bangsa Aceh munafik yang pegah-pegah ulama. Kon ulama yang hana watak ulama lagi yang. Ulama tidak membiarkan kezaliman. Nyu ulama watena yang pehancur agama Allah madung berdiam diri. Peham menumpuk ke binatang. Dayah ku bebe raya, dayah lagi-lagi hotel Kapegot bisnis atau anak murid, kapegot bisnis atau rakyat Aceh. Na bocor bubung hana gas bak dapu pi upload. Laki bantuan nampak mak nyamban ka dayah lam dayah haji nu. Dayah ka di pegot bisnis duitnyo. Dayah bebe raya. Tapi di saat yang pehancur akidah keislaman mesti doh hana so juga. Pucit bak kami tak harkat. Bak kami tak semangan pakon bak online hana malaya ke membacut binatang. Oka binatang yang minta sedekah bak online. Antek PKI dung bijeh senogronyo kalahi di muka bunga Aceh. Menanci tengku utak proposal yang antek bijeh senogronyo cik yang Bandung. Hana so yang cegah mesti dropi. Lampak mak. Mesti doh hana yang cegah. Yang ban ka zalim di Nanggro Aceh hana so cegah mesti doh. Pegot lampak mak ke syariat Islam. Syariat pama ke? Syariat Islam lagi nya. Syariat Islam berlaku atas fakir miskin dekat. Berlaku atas urang gasin dekat. Yang syariat Islam menyo kenong atas anak pejabat kenong inong pejabat mesti doh hana so cegah. Syariat Islam syariat pukoi mak ke? Syariat Islam ku bedoh, pekong hukum po tegakkan. Hukum Allah yang syariat Islam yang kafah. Yo laki syariat Islam pu syariat pukoi mak le maksiat dia Aceh ngon di Jawa ka jino. Pu pegah mak. Menyo sembayang kategur. Hanjit beribadah bersama. Hanjit toto. Menyo bak wisata lampap mak di Gunung Salak yang di Sawang lo. Yang di Bateli lo. Mesti lo tengku pihana yang cegah. Mesti lo ulama pihana so yang cegah. Pakon menyoba tempat ibadah. Menyoba tempat sembayang lampap mak ke petebit video lampap mak hanjir toto menyoba tempat ibadah, menyoba tempat wisata lampu koma ke Bandung ke biarkan. Kapegah ke wote ku temena alike ke binatang kapegah salake, wote ku kafe ke kapegah salake karena but ke menjalimi ya umat Islam. But ke lagi but kafe ka but ku. Kabeh munafik dum dengku haram jadah jino. Kamu membiarkan kezaliman. Hana so berani yang mencegah pi. Hantar kafe lagi nyan but ke. Nya contoh lagi si Imran Pasir. Contoh lagi si Zakir Manaf. Contoh lagi sawen si Nurdin Haram Jadah. Nya lagi si At-Tahirin anak bajing nyan. Tapanci nyan kabeh je ke kafe du menansi tengku dan ulama-ulama yang pekong bi suara kemuzalim yang tapanci ante senogronyo cit pegak ulama drog. Ulama hanaha si Malik Mahmud dia persiju ulama apa? Cina cuba fikir dia. Inu Malik Mahmud ulama com jero Malik Mahmud persiju ulama. Cina cuba fikir. Ulama dipersumpah dengan kitab suci Al-Quran. Cina cuba fikir dia. Nah hancur ulama. Yang bangga-banggakan le urang drone yang ulama aswaja karismatik Aceh. Pepap lumah pat di dua Malaya ni. Nu bangga-banggakan ulama jahiliyah, ulama su laknatillah yang bangga-banggakan le urang drone. Ni wote terpegah ngamu kabusi, bengeh kabusi anak bajing anak PKI anak kabusi. Awak dibayar le intelijen, awak dibayar le kafe. Yang nak kedepu pegah kabusi. Belum nak pernah sesat umat Islam. Ni pegah dia. Dah bukti menyayangkan doh lon bayaran kafe. Dah bukti cibi bukti siap dengan karena Allah. Dah pegah salah lon. Alah sidang. Yang bantah serapai ka ulama su laknatillah tengku haram jadah tapi hana malele tengku ino. Tengku harkat ba online lagi pegawai syariah Islam. Menyoborkan nabe kenal BNI nabe nyobo syariah Islam. Bo syariah baju baju. Yang penyumpeng, oleh yang buka bank. Buka
oleh Nabi, dia serapa oleh Nabi, hana ganggap ulama sebagai umat. Yuti dia hadis yang ulama, yang ketu ulama hadis yang yuti dia, hang jut. Punya hadis-hadis yang sahih, hang jut kah ulama. Hang jut ungkapkan, hang jut lepaskan. Yang kena macam dua ulama. Sudah tu punya ban politik ulama saja. Mengkat ayat Allah. Kalage kami menurut alun yang keban kau ulama aja. Menyo kami menurut alun yo dum kau ulama. Anale menurut alun tho anale menurut. Malay kah anale ulama aja tentu no anale Malay. Anale Malay ulo nang urang gatin, ulo nang fakir miskin, ulo nang yatim piatu untuk minta sumbangan. Yang kamu dino ulama-ulama jahiliyah. Yang baik dia cegahkan kemungkaran kezaliman yang baik dia cegah. Umat mama gahang dia cegahkan kemungkaran dan kezaliman di muka umat cik. Mampu dah begah umat Islam. Pu dah begah. Pu katua. Pu katua. Ada yang dalam masailai, dalam kitab masailai nah begah. Dugo tabut kitab kuning, dugo tabut kitab hijau. Ada yang masailai katua. Pernah ada tu, so mentang yang ikuti urang yang berarti katanya ikut urang yang tersebut. Yang katanya tak ikut kafe, tak bila kafe berarti katanya je kafe. Apa teman tabut penyang? Ilmu penyang iman tandu. Berarti makamkan ayat Allah duma. Kulha kebu, kulhu kepeng. Nyamban dengku jahiliyah ino, apa dah begah? Pokoknya menang sedalam tuah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.